Sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelele bafowethu nodadewethu. Obafowethu, nazi iy'ndaba ezingezinhle kodwa ezinhle kodwa ey'ngezinhle. Singazi-ke ukuthi kuyohamba hamba igcine izala nkomoni. Obafowethu, kuthiwa lapho umnabisi-ke, the reason why i-Chiefs ngoba bese nazi ukuthi umnabisi uxoshiwe i-Kaizer Chiefs. Kodwa i-statement esikhishwe i-Kaizer Chiefs asishongo ukuthi siyamxosha, bathena basahlala phansi basayidingida indaba yabo naye, yabo. Okukhomba ukuthi-ke noma amahebezi athi-ke umnabisi akanankinga nokuhamba, kodwa yena uthi-ke ufuna ukuhamba ne-technical team yakhe, yabo. Yilapho-ke i-Chiefs ithola kuba nzima khona-ke ukuthi bemxoshe kunaphi, yabo. Ongagcina vele bengamxoshanga or bemxoshe emva kwale game le esoyidlala nge-27. Yiyo ezocacisa-ke ukuthi i-technical team iyahlala or iyahamba. Ngicabanga ukuthi i-Chiefs njengoba nazi ukuthi isazomele ibheke u-coach onelayisensi ye-CAF ukuthi ahlale laphana ebhentshini, yabo. So nje sithwele kanzima-ke bafowethu, umnabisi uthi uyafunakala le eRaja, iyamfuna leya team, bathi imfunisa kwembuzi yomsebenzi, yabo. So-ke manje-ke i-Kaizer Chiefs ibambeke ukuthi-ke manje-ke umnabisi akanankinga nokuthi ahambe, kodwa yena into ayifunayo ukuthi khululani abafana bami phela nabo behambe kanye nami. Yilapho-ke i-Kaizer Chiefs emanqekanqeka-ke ngoba phela sisadlala i-Confederation engicabanga ukuthi angeke bemthole u-coach manje ongakhona ukudlala i-Confederation, yabo. Ngoba labo-coach laba baphansi kwamnabisi. I-Chiefs mayi-terminate i-contract yakhe, kusho ukuthi bonke labaya nabo kumele beba-terminate automatically. Ngicabanga ukuthi lapho-ke kuba nzima khona kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Ngoba phela nguye u-driver, labanye abagibeli. Okusho ukuthi-ke i-Chiefs bayithi-ke siyaxosha umnabisi, umnabi uhamba nabo. Akwazi ukuthi kungasala bona unless bona bebayi-terminate i-contract baphinde bebaqhashe futhi. Ngicabanga ukuthi-ke siyoba kanjalo, yabo. Kodwa le yokuthi behambise unabo besale bona ngeke isebenze kanjalo. Ngicabanga ukuthi indlela engasebenza ukuthi be-terminate ikontileka nabo bephinde bebaqhashe ngokusho kwabo ukuthi bona bayafuna ukusala be-coach i-Kaizer Chiefs. Kodwa babethi nabo abafuni ukusala, bohamba nabo umnabisi. Singazi-ke ukuthi iyosala nkomoni iy'ngane zakwethu ngoba chaza ukuthi-ke la bafana laba-ke abasele kumnabisi-ke nabo abazazi bame kuphi, abazazi bame kuphi ngoba phela ngabe nabo sebesithathile isinqumo ukuthi bayahamba nomnabisi or bayahlala. Kodwa kubukeka ngathi kuthulekile ngobani, kwaziwa kuthiwa umnabisi uyafunakala le eRaja, ufuna eRaja kabuhlungu kabi, yabo. So okungenzeka-ke ukuthi engaya le ngoba ne-Alahli ngicabanga ukuthi ayina-coach i-Alahli, nayo futhi ingamthola imfune imsayine, yabona ukuthi-ke siyaluza siyi-Kaizer Chiefs, kabuhlungu kanjani. Kodwa nibe nosuku oluhle ngane zakwethu, ngibonge.